hano mu ruhande rw'udafite gitari, ubundi ufite gitari ndatekereza ari umucuranzi nawe araza kutwibwira. Murakoze cyane. Ku mazina banyita Joshua. Murakoze Joshua. Umucuranzi nawe natwibwire amazina ye. Murakoze cyane, amazina yitwa Nziza Latif. Kaze Latif. Mugiye kutubwira rero icyabazanye n'icyo muduhishiye, ubundi dufite amatsiko menshi muyatumare. Murakoze cyane. Nkuko nababwiye nitwa Joshua. Cyambere nkaba ndi umwana w'Imana. Ikindi umurimo nkora ni uw'uburamyi, nkaba ndi umuramyi mpimbaza Imana. Novuga niko kazi nkora kuko ari bimwe mu byo nashiriweho. Murakoze cyane. Nibyo. Ndatekereza umuntu ufite gitari, umuntu ahita amwibwira iyo amubonye, wenda niyo atavuga ibintu byinshi ariko umuntu ahita avuga ko ari umucuranzi, keretse yarimo nko gufata ifoto selfie nibwo umuntu ashobora kumwitiranya. Ariko Latif tubwire. Shalom mama. Nkuko mubivuze, umucuranzi ariko ndi n'umuramyi. Kandi muri make ntango ubuzima Kristo yampaye kugira ngo ndawusharinge bose nawe wumva ubwo buzima budasanzwe nakiriye. Mwatwumvishijeho gato ku mpano mufite. Yego. Hallelujah, hallelujah. Yesu ndaci ukumusi mwizana kwemereko kwari wewe Mana yanje sinzoreka kugusenga mimbaze Yesu yanyogeje ibyaha anyigisha kumusenga bituma mpora nezerwa. Mimbaze Yesu yanyogeje ibyaha. Ko numva biryoshye cyane. Ari nzi yuko mugikomeje. Sibyo? Zirashize cyangwa hariyo n'izindi? Zirahari cyane. Nibyo? Mukomeze muduhe n'utundi nyine twumve. Sibyo? Hallelujah. Where he make miracle, his promise keep right in the darkness. My God, that is who you are. Where he makes miracle, Hallelujah. promise keep alive the darkness. My God, that is who you are. Oh, way make miracle work. His promise keep right in the darkness. My God, that is who you are. Way make miracle work. His promise keep right in the darkness. My God, that is who you are. Hallelujah. Way make miracle work. His promise keep right in the darkness. My God, that is who you
Yes, promise keeper, right in the darkness, my God, that is who you are. Murakoze cyane. Ni byiza cyane. Iyo ndirimbo ni iy'umuntu witwa nde? Mwita Snatch. Okay. Uramukunda cyane? Cyane rwose. Nibyo? Yego. Mwari mwahura? Oya? Nibyo? Ariko nsanzwe nkunda ibihangano byiwe. Birumvikana. Uburyo akoramo umuziki. Abandi bahanzi ukunda ni bande? Baririmba indirimbo ziramya zihimbaza Imana. Yes, ubundi ndakunda mu ku mahanga, mu banyamahanga ndakunda muri ibyo bita Jonathan. Aranyinspira cyane. Yego, navuga ko ndamukora ko byinshi. Nibyo. Mu Rwanda? Yes, mu Rwanda ni benshi ariko yabibanze. Ndakunda Serge Yamuremye. Ndakunda kumviriza indirimbo ziwe, ndakunda uburyo aririmba. Ubundi nkunda mu Rwanda ndakunda na Serge Rugamba. Okay, Serge Rugamba, Serge Yamuremye. Umunsi babonye uvuga yuko ku mashusho atambuka kuri Hozana TV bakabona ko bakunda, bazagusuhuze, ubundi nimuhura bazakugurira agafanta. Iyo umuntu kumukunda murakundana, sibyo? Yes, Imana ibikoze ni byiza cyane. Ntabwo murahura na rimwe? Oya. Nibyo? Katwizere ko muzahura. Birashoboka cyane ko dusanzwe dukora umwuga umwe wo kuramya Imana. Nibyo? Latif, tubwire nawe abahanzi ukunda. Je ndakunda Jonathan Butler. Ni umuramyi akongera akaba n'umuziki. Ndakunda na KJ Scrivens wo muri Maverick City. Umuntu afite ijwi riryoshye kumva, azi kuramya, kumva he's good. Ni byiza cyane. Mu Rwanda haba hari umuhanzi ukunda, bimeze bite? Yego, hari. Ndakunda Serge Rugamba. Ndakunda Serge Rugamba. Noneho ni ugukora mission yo kujya gushaka Serge Rugamba mukabona umukunzi wanyu. Byaba ngombwa mukaba mwakorana n'indirimbo. Cyane. Mwabyishimira. Serge Rugamba rero aba basore ngo baragukunda. Ni ukubashaka mukareba ukuntu mwakorana umurimo w'Imana, ubundi abakunzi banyu mwese bagakomeza kugira ibihe byiza. Hanyuma mutegura gukora indirimbo yanyu ku giti cyanyu cyangwa muzakomeza gusubiramo iz'abandi? Mufitiye gahunda mu minsi iri imbere? Murakoze cyane. Buriya umuririmbyi wese cyangwa umuramyi biba byiza iyo ugira vision cyangwa intego kanaka y'ibintu ukora. Navuga natwe turafise projet yo gukora ibihangano byacu na cyane cyane. Bitavuze ko dushobora gukorana n'abandi ariko turashobora gukorana cyane cyane ibihangano byacu, ibyo twe dukoze bivuye muri twebwe cyane kugira ngo dushobore kubisharinga ku bandi, batwumve bumve na message dutanga cyane cyane kuko ari byo dushaka, turabishaka cyane. Yego, ariko turizeye ko Imana izodushoboza kugira ngo dushobore kubizana ku mugaragaro. Murakoze cyane. Ni byiza cyane kandi Imana izabafasha, izabashoboza. Hanyuma n'abakunzi ba Hozana TV turabasaba kugira ngo aba basore mubatera inkunga, mukanda subscribe, musangiza bagenzi banyu ubutumwa barimo kubahereza, ari ibyifuzo bafite, ari mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Mukomeze mubashyigikire. Reka tubasabe baduhe izindi ndirimbo nk'ebyiri, ubundi dukomeze kuramya no guhimbaza Imana turi kumwe. Hallelujah.
ndacafise impamvu yo kuguhimbaza haracari ishimwe mu mutima wanje uko biri kose ndazi yuko unkunda uyu ni umwanya wo kuguhimbaza ndacafise impamvu yo kuguhimbaza Hallelujah haracari ishimwe mu mutima wanje Yesu uko biri kose ndazi yuko unkunda uyu ni wo mwanya wo kuguhimbaza ubereye gushimwa ubereye gushimwa ndagupfukamiye mwami wanje nzamuye amaboko Yesu hallelujah ubereye gushimwa ubereye gushimwa ndagupfukamiye mwami wanje nzamuye amaboko ngo ngushimire ubereye gushimwa ubereye gushimwa ndagupfukamiye mwami wanje nzamuye gusa duhimbaza niwe gusa tutazira utanga ubuntu bwakiza imitima yacu niwe mucunguzi ni byiza cyane. Mbere y'uko tugana ku musozo ndashaka kugira ngo mbaze Latif mu buzima busanzwe ubundi n'icyo ukunda. Mu buzima busanzwe ndakunda football. Nibyo ujya ukina ugatsinda ibitego? Bon sometimes nibyo birashika. Yego. Joshua nawe natubwira mu buzima busanzwe n'icyo ukunda. Nkunda byinshi ndakunda kuririmba ariko mu bijyanye na siporo nawe ndakunda football cyane. Ndakunda football ndakunda kuyiraba ndayifana ndi n'umufana w'ikipe ya Real Madrid ndayikunda cyane rwose. Okay ni byiza cyane ndumva mufite ibyo mukunda cyangwa ibyo bita hobby bimwe numva bituma muhuza cyane. Hanyuma rero mbere y'uko abadukurikiye kuri Hozana TV tubasezera reka mubahe agashinguracumu icyo bita agashinguracumu cyangwa akanozangendo. Hari abo amamega wenda agiye gushirana ariko mbere y'uko ashira reka babanze barebe cyangwa bumve akaririmbo kamwe hanyuma dusoza. Abadukurikiye kandi dukomeje kubashimira no kubasaba no kubabwira ngo bakomeze baryoherwe indirimbo zanyu zo kuramya no guhimbaza. Nzokwama ngushima nzokwama wizigira kuko uri uwo kwizerwa ibihe byose
Yesu nushimwe Yesu nushimwe 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 Hallelujah. Yesu nushimwe nushimwe Hallelujah. Hallelujah. Yesu. Hallelujah. ibikora birabaye nyarubwiza buhebuje Hallelujah. gaeta Yesu ibyo ukora birahambaye nyarubwiza buhebuje gaeta Yesu nushimwe 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 Thank you, Lord. Hallelujah. nushimwe Thank you, Jesus.